Mene zanima, evo, kao običan građanin, porez na imovinu. Jeste li za ili protiv poreza na imovinu? Mogu li ja prije reći, kad se otvorili smo protiv, mislim, HDZ je jasno napisao protiv bilo kojih novih poreza. Ja bi 3-4 iluzije koje se vrte u Hrvati, Hrvati uvijek padane u luze i čarobna rješenja. Prvo, Evropa nije rješenje samo po sebi. Mi trebamo ići u Evropu, ali to da li smo ušli 95 ili nekad, pa neke su ušle i prije 30-40 godina pa su danas bankrotirale. Mađarska je ušla prije nas u Evropsku uniju pa je 2006. bankrotirala. Grčka je ušla prije 40 godina, Italija je osnivač Evropske unije pa ima ogromnih problema koje može urušiti cijelu Evropu. Znači, Evropa sama po sebi nije rješenje, mi moramo ući u Evropu, da li ćemo proći bolje ili lošije, to ovisi o našoj politici. Ne ovisi o Evropi, nego o našoj politici. A mi se uopće za to ne pripremamo. Prvo, zovemo se sad na te fondove. Ti fondovi će možda biti 500-600 milijuna godišnje eura, a mi skoro 8-9 milijardi eura, Ljubo. No dobro, ako izvučete. A mi 8 do 10 milijardi eura svake godine u prosjeku... Moramo platiti. Ne, 8-10 milijardi eura investiramo u Hrvatskoj svake godine i ne pitamo se kako to investiramo, nego mislimo da će nas spasiti ovi fondovi iz Evropske unije. A nas upropaštavaju krive investicije koje mi u Hrvatskoj činimo. U ovim krivim investicijama mi danas nosimo odgovornost. I kad Domagoj priča o investicijama koje se rade, one lijepo izgledaju. Ali ja pitam ko će to isplaćivati ako mi gradimo infrastrukturu, a ne gradimo proizvode i tako dalje. Ovdje se potpuno zaboravile dvije bitne stvari u hrvatskom društvu. Temeljne stvari, jedno je radno mjesto, a drugo je obitelj. Mi potpuno krive investicije imamo. Prave investicije koje trebaju sa Hrvatskoj su demografske investicije u populacijsku i obiteljsku politiku, kroz populacijsku i obiteljsku politiku, da se sačuva obitelj i da se poveća stanovništvo Hrvatske s jedne strane i tehnološke investicije koje će stvoriti uvjete da dođu i dobri investitori, bili domaći, bilo strani. Mi nemamo apsolutno jasne ni tehnološke investicije, demografske investicije uopće nemamo. Ove ostale sve priče su iluzije. Treća stvar, samo završim, još strane investicije. Nama danas iz Hrvatske odlazi skoro 2 milijarde eura po osnovi strane investicija koje su ovdje uložili, a 3-4 puta manje se ovdje ulaže. Dakle, strane investicije samo tamo gdje mi ne možemo naći svoje rješenje. Ali dati našu zemlju samo zato da preživimo jednu godinu, a onda što ćemo ostaviti za budućnost, zapravo može se dogoditi da za 5 i 10 godina se osjećamo stranci u vlastitoj zemlji. Tako da te politike i tog konsenzusa u Hrvatskoj apsolutno nema što je to državni interes i nacionalni interes.